Okay gang, Alhamdulillah hari ni Sabtu 11 April. Aku buat sikit jogging. Dah kena share satu perkara yang coach aku ada share. Dia kata kira macam jam smartwatch ni kira macam wajib adalah. Sebab apa? Sebab dia boleh monitor kita punya heart rate. Sebab apabila kita tak monitor kita punya heart rate, kita buat workout yang terlampau kuat kan, kadang tu kalau awak mau je dengar, lepas workout orang tu mati. Jelas tamanya memang ajar dia. Cuma nak kata sebabnya apabila jantung kita tu dia pump melebihi kemampuan. Jadi tu menjadi asbab kepada serangan jantung. Yang coach aku share lah. Jadi bila ada smartwatch ni kita boleh monitor kita punya heart rate. Mana kalau kita rasa macam lapar letih, kita boleh tengok monitor. Jadi heart rate untuk aku, dia coach aku beritahu 180, tak boleh melebihi. Kalau melebihi tu dia akan jadi jantung kita lebih pump. Jadi tu mengakibatkan bahaya lah. Jadi pentingnya ada smartwatch ni boleh monitor kita punya heart rate. Tengok pace aku sekarang ni pace 14 sebab aku jalan. Kalau aku jogging dia akan berubah lah. Dia akan jadi pace 13. Nampak tak?